ngaphezulu. So umshumayeli wethu namhlanje uthunywe inkosi oza kuluma phakathi wethu umama Mrs Nyatanga asatholanga ukuthi umabani kodwa ngicela ukuthi ngaba ngumaphiri. Siyabonga sibe lokukhonza kuhle samuyele ithuba ukuthi akhulume phakathi wethu. Sometimes it takes years, we touch this card, but keep on pushing. Siyabonga le group bahle bathatha ithumayela yonke ekuseni nasengikhuleka kwabo wathi hayi kuyabinga Nyatanga ahambe ephinda kwawo. So ilizwi antalidali vele ngoba umhlaba wonke siphakathi kwaMark chapter 5 ngesuku le-women's ministry. So inkosi isenzele kahle umthandazo wami ukuba inkosi ikhulume phakathi kwethu ibandla lithini. Inkosi ikhulume usihloko esikhuluma ngokuthi uJesu kuthi iBhayibheli yonke uJesu wayeqala ukuthi my daughter your faith has made you whole. So isisihloko esisikhangeleyo asikhulekeni singawesti isikhathi singene enkonzweni babo ingcwele ohlala ekhaya ezweni. So kukhulunyiwe ngoMarko chapter 5 cela umoya engcwele atolike ngcono abantu abakhosi phile ingoma ithe ikhaya elibusisiweyo twasilinde sibekezele noma kubuhlungu singakhohlwa ukukhuleka. Ekuseni Jesu kule nhliziyo melithindwe, ekuseni kule nhliziyo evuza igazi, ekuseni kulophelelwe lithemba moya ingcwele eqala kimi ubusukhuluma nebandla zethekeli zilapha sicela ukuthintwa isandla sakho ekupheleni wena linkonzo sisondele duze kakhulu kuwe sithole ithemba emhlabeni ongasela themba emhlabeni ongasela balance. Isaiah uthi njengengube endala othi ungathunga ibhoboke ngamandla hlaba uthi utsatsalela njengesidakwa awusela balance. Cela ukubalansa kuwe dwala laphakathi ekuseni vuselela amathemba ngoba umhlaba usela lutho. Siyabonga ukuthi xa ungasela lutho usela uJesu esingathembela kuye. Khuluma ngathi ekuseni cela ukwehla kuphangane wena lesiphambano ngoJesu ngiyakhuleka. Amen. Marko chapter 5 osibalelayo Marko chapter 5 ivesi ngilika 24 balani mama lapha bese lifaka umunwe kuLeviticus chapter 15 ivesi ngu25 kusiya ku27 esavula lapha nomama ngicela ukuthi izethekeli ziweve izethekeli kaziweve izandla ibandla lithini ngezethekeli siyalamukela shulu imali kusise liyaqedisa ibandla sifundela kuMarko chapter 5 ivesi ngilika 24 funda mama. Wahamba ixuku elikhulu lamlandela lamcindezela fundani. Owesifazana owayelomopho iminyaka eli12 ehluphekile kakhulu enyangeni eziningi echithile konke ayelakho engasizakalanga kodwa kwalokho kumqinisa esezwile ngoJesu weza exukwini ngemva kwakhe wathinta ingubo yakhe ngoba wathi aluba ngithinta ingubo zakhe nje ngizakusiliswa. Woma masinyane umthombo wegazi lakhe wezwa emzimbeni wakhe ukuba usilile esifweni sakhe
uJesu wathi siyabonga futhi bandla likhona ngingathandi bandla liphila nje yabazi mina ngithanda bandla liphila iBhayibheli ithi yona a certain woman ungakhangela iBhayibheli abantu balamabizo abantu bonke eBhayibhelini balamabizo uyezwa kuthiwa kulo Bartimeyu uzwe kuthiwa kulo John uzwe kuthiwa kulo Mary uzwe kuthiwa kulo Salome but iBhayibheli nxa uyifunda ithi a certain woman kalabizo ngithe ngifunda ngacabanga ukuthi maybe okumswelisa ibizo isimo yakwazi ukuthi kwesinye isikhathi uyaphila isituation uyaba lebizo lesituation ukhuluma ngomama lwana lendoda ehambe eGoli alizwana abantu likhona badla ukhuluma ngomama lwana lendoda ehambe eGoli engakabuyi sekungathi kala sibizo lesibongo but uNkulunkulu esimkhonzayo allows ama situation akugqagqele uswele ibizo lesibongo ubizwe ngesituation uyakwanisa ukuphila liyakwazi ukuthi abantu ngenxa yomumo wakho even usebandleni bengakabuzi ngawo ngaba lo muntu ovakatshile uzothiwa uyababona labana abangena laphana bethu bachata kudala abanamntwana kabuzwanga uNkulunkulu esimkhonzayo uyavuma uthembekile ulungile ubisela kwethu ukhonza uphelele ubizwe ngesituation likhuluma ngomama nabantu bakhe abalokhe bezala bengendi uyabona ukazana lwana uselabo 40 something ulabo 40 something kalajaha kakachati ukhonza uphelele iBhayibheli lithi a certain woman xa ukhangela imbali kamama lowo 12 years esopha omama babuzisise ukukhuluma ngakho kanti ye iviki ngokwaya kudaka iviki vele yathi siyaphela sodakekile 12 years ethenga amaphedzi hayi kalinjalo 12 years labadonethayo ababuye esikolo wayebhalwa phambili lingamkhohlwa bakithi silo mama elokitshini likhona bakithi silo mama nxa libuye lamaphedzi okudonetha khumbulani umntaka naSiphiwe silo mntaka nalokhuza umfakeli phambili ukhanya ngani ngumama odumileyo ngumama lesituation edumileyo iBhayibheli ibisisithi yona umama lowo kuLeviticus chapter 15 iverse ngelika 25 kusiya ku27 sibalela nini mama lapha Leviticus chapter 15 iverse 25 kusiya ku27 uba owesifazane elomopho insuku eziningi kungaseyisikhathi sokuba abe semfuleni loba elomopho lanxa insuku zokuba abe semfuleni seziphelile uzahlala engcolile uzakuba ngongcolileyo njengasensukwini zokungcola kwakhe yonke imibhede alala kuyo zonke insuku alomopho ngazo izakuba kuye njengombheda alala kuwo nxa esesemfuleni lezinto zonke ahlala kuzo zizakungcola njengalokho zinjalo nxa esemfuleni wonke umuntu othinta lezo zinto uzakuba ngongcolileyo hayi bandla ageze ingubo zakhe ageze ngamanzi ahlale engcolile kuze kuhlwe kodwa uba esilile kulowo mopho uzazibalela insuku eziyisikhombisa emva kwalokho uzakuhlambuluka siyabonga mama lalela nini hayi yakwazi ukuthi umama lo for 12 years isitulo sakhe asihlali umuntu umama lo for 12 years umbhedalana kuwo awulali umuntu umama lo for 12 years obviously nxa umama lo esopha for 12 years kakho married asukuthatheni ngaleyo ndlela kakho married ngoba le Bible yacho kakho married kala ndoda for 12 years
iBhayibheli ibisisithi wasehamba ezinyangeni wahamba ebaprofitini. Uyakwazi ukuthi umama lo wayephila isituation yokuhlala ethi indlebe. Xa egadi khomba ngezwe kuthiwa kulo baba olaphayo sehle thatha address. Nxa ezwe kuthiwa kulo muntu obuye trade fair sehle thatha address. Nxa ngezwe kuthiwa kulo muntu obuya ngaphi indlebe zakhe zihlala zithile ngoba ngumuntu olohlupho. Ayibandlakalela lebuseni. Umuntu olohlupho uhleze ethile. Abesethola abasolayo abathi lo layo uthatha izinyanga. Kuswele lo ngena ku prayer band amkhulekele. Siphila ensukwini zebandla elingasola abantu kodwa kushela ukukhulekelayo. Ibandla likhona ekseni umama lo kwakuswelakala maybe le prayer band kuswelakala lo all night othi mana sincedise uhlupho lwakho abantu bakhulume kasuke ezinyangeni kasuke ebaprofitini kuswelakala ongasondele eduze akhulekelaye amncedise ngoba ephakathi kohlupho. iBhayibheli ibisisithi yona uJesu kuthiwa wayejumayela duze lolwandle. Umama lo wezudletshana lokuthi uJesu uyadlula namhla wayesediniwe esebhodinyanga wabhoda abaprofeti. iBhayibheli ithi waphelelwa yikho konke wathengisa konke wazama ukwenathwa isituation yabawesi wasesizwa ukuthi uJesu khonapho uhambele emalayinini. uJesu eseceleni komkhumbi umama eceleni kolwandle. umama lo kuthiwa wahamba ixuku elalikhona la disturb umama ukubona uJesu kumbe ukukhuluma noJesu. Emhlabeni esiphila kiwo siphakathi kwexuku elingakudisturb ukubona uJesu. Even ebandleni uyakwanisa ukuzokhonza oseceleni kwakho ukudisturb ukubona uJesu. Ibandla libunjwa ngamaqembu amabili, kulabayezulwini kulabadisturb abahambayo. iBhayibheli ithi yona umama esedisturbekile uJesu wasechiya ixuku wathi let's cross over waya kuLigiyoni. Ayibandlakalikho ekseni waya kwelapha uLigiyoni. umama walinda wahlala eceleni kolwandle eqeda uJesu imishini kaLigiyoni waphenduka uJesu wafika umama lokhe khona elindile. Babusisiwa bazalinda balinde emthandazweni noma kunzima qhubeka ulinde ngoba uJesu uyabuya ukuyawelapha uLigiyoni. iBhayibheli ibisisithi mana ngiqalele emuva njalo uMathew uLevi Mathew lo kuthiwa khona uMathew wenza idili. uMathew wathi sihlangane noJesu wasekhetha uJesu njengenkosi lomsindisi. wasefisa ukuthi abangani bakhe asebenza labo kabezwe indaba zikaJesu wasesenza idili wasendusa uJesu. uJesu nxa efika edilini likaMathew ephakathi kwedili likaMathew kwabe kuthutsha indoda okuthiwa nguJairus. yafika yathi Jesu indodakazi yami iyagula. uthe uJesu esekuzwile lokho waseyekela idili esehamba loJairus. uthe lokho esakhuluma loJairus kwabe kufika imessage yathi Jairus ungazikhathazi indodakazi yakho isifile. kuthiwa amazwi lawa abefika endlebeni zikaJesu. athe esefikile uJesu wasesithi ungakhathazeki indodakazi yakho ilele kayifanga sanga. nxa behamba endleleni loJairus kuthi uJairus wayenamathelane noJesu kangaka engafuni ukumphunyuka. nxa besendleleni behamba kwakulequku elinengi elaliphithizela. babekhona abanjongolezi ngasihlobani babekhona abanjongolezi ababebuye phakathi kwequku ababenjongolezi. ebandleni silaba abanjongolezi. omunye ulanda uzobona amaphetheni ezigqoko alizwanga nje. ibandlakalikho bakithi omunye senkopile soyiphethe mfuna ukuyathenga ilembu lami ngenze njengobani. omunye uyabelande amankazana mfuna ukuthatha esabatheni amankazana esabatheni kuthiwa right uzali uzuthi ma. ibandla kodwa likhona omunye ulande akulandileyo ayisibo bonke abalanda isiphambano. abanye balanda ukuzokhuba abanye balanda ukuzozondisa abanye banezinjongo ezishiyeneyo. lalinjalo ixuku babekhona bangalanto yokwenza bazobona ukuthi uJesu ufanana lobani. bazobona ukuthi uJesu umfitshane yini. bazobona ukuthi uJesu ungcolile yini. bazobona ukuthi umntana kaMariya ulani. ngoba lo mama oyedwa ekuseni engimkhulekelayo ukuthi xa ulapha enkonzweni landa uJesu. iBhayibheli ithi uJesu nxa ephakathi ixuku ngapha liyamdosa izigqoko ixuku ngapha libhizi. uJairus segagadlele izigqoko zikaJesu ukuthi angayihlukani laye. iBhayibheli ibisisithi umama lo
wasebona ukuthi ukukhuluma noJesu kuzanhlupha ilanga lizaze lintshonele. Ngike ngamkhutha eceleni kolwandle. Sengimtholile, ngizaphinda ngimkhuthe ngoba this is my day. Today is my day. But ukukhuluma noJesu ungathi sekusala. Wasesiba no plan B. Hayi bandla kalikho ekuseni. Waba no plan B. uZakheyo emfitshane. iBhayibheli lithi uZakheyo wayemfitshane ngokuzalwa, wayemfitshane ngokwengqondo. Wezwa ngoJesu eJeriko, ihofisi kaZakheyo kuthi iwindi lehofisi kaZakheyo laliqondane noJohane umbhaphathizi owayechumayela. uZakheyo was a tax collector. uZakheyo wayengwezimbatho. Nxa kulabantu abanenhliziyo ezimbi ngabezimbatho. Ngoba ngathi mboleka i100 uthi yakuyi 150, i50 ngiyayithatha ngaphi? Ivele i100 kade nginganayo. Ibandla likhona kodwa ekuseni. uZakheyo was a tax collector, he was a Jew. So amanye amaJuda ayemamthandi ngoba uZakheyo igovernment yayisithi kakutaxwe noba 20%, uZakheyo yathi 40. Angathi 40 wayegain imali yegovernment aphinda gain imali yakhe ayifake phezulu. Kuthi indlu kaZakheyo yayinhle. Indlu kaZakheyo ile property edurayo. Hayi ngale ngizwe kuseni. Abantu lo babembuka uZakheyo besithi ama-tiles akho mahle, imota yakho inhle, izulu lalinombuso ngoba wayeqila abantu. Singaze sipake phandle ezimani ikhulu manje angabile imota. Ngase sipake phandle sibe namavili emuva, izulu linombuso ekuseni. Zakheyo asomali zabantu yini lezi. Singayibuka indlu sifike emzini wakho sithi ama-tiles mahle. Sisilokhu uthatha ngaphi kodwa izulu lilombuzo ukuthi kulama receipt ukuthi uJesu wathi efike endlini kaZakheyo wahlala phezulu kwesofa. Anti sikhuluma ngelanguage yanamhla. Wahlala phezulu kwesofa kwakule plaza nomkalakatha yayisemdulini. uZakheyo lemuli yakhe ibukela wathi uyakhangela uZakheyo wathi Jesu lo iTV le ayinamaphepha. Yikho lisizwe iBhayibheli sithi uZakheyo ugcineni wathi bonke ngabathathele imali ngizababisela kuphindwe ka4. Kazange ajunya izwi kodwa unembeza wamtshela. So ekukholweni kuthi uZakheyo wayefuna ukubona uJesu wehluleka. iBhayibheli lithi wagijima ahead of Jesus wayagada esihlahleni. Ekukholweni bana lo plan B. Ungabi lempilo yokukhalala ekukholweni ukuthi ngizachiya obani bangithe akunamuntu obuyazonenza umuntu la. Akunamuntu obuya namaphampa ukuthi ungabamanzi sihambe etoilet siye kutshintsha amaphampa. Yikukholwa esikhuluma ngakho la okumele uqine noma kunzima qhubeka ukhuleka. Loba kunzima hlala eChurch ngaphumi akhalati. Akunamuntu olelungelo lokukukhupha. Hlala endlini yenkosi, hlala la welulungiswa la. Ngathi belimina ngasiyachumana kwenye indawo. Guest speaker ngaka-introducewa kwakugcwele eChurch. Angazi ngangaqoqela. So kwakule ndawo ekwana iBhayibheli. Kwana iBhayibheli. So umuntu wayehlezi wathi iBhayibheli lifaka sona. Mina ngabe ngiyisipota ngikhatshana. Ngabe nginyenya ngafika ngathi becala likhiphe iBhayibheli sihlalisane. Wabe ngikhangela wathi li-right likhona apho. Mina ngathi manje kungakhiphe eChurch khona. Hayi ukudedesa manje. Ngathi manje ungangikhiphe eChurch khona ukuthi uthena lapha likhona li-right. Alikho right iBhayibheli lapha likhona. Ngoba ngifuna ukuhlala. Mina ngabe ngicheteza ngeside, ngalicheteza ngeside singakwana ngahlala. Wena eChurch. eChurch ngoba no plan B. Ukuze uhlale eChurch. Ngoba iChurch labanikazi lama-original abazalelwa la. Abakuthi sayakhipha njengathi sabeka Jesu sayakhipha hajula manje. It is the end that matters. It's not the beginning. Ungayiqala amangayithuthi. So uZakheyo waba no plan B. Wathi akunamuntu ozangehlulekisa ukubona uJesu ngakade esihlahleni. Umama ophayo wathi ngiyehlulekile ukukhuluma naye ngomlomo. Ngiyaba no plan B, ngiyagaqa ngamadolo. Bana no plan B ekukholweni ukuze usindiseke. Ngoba lo plan B umama lona wakhipha isigqoko. Wathi khongo chachacha. Amanado njengasebenza lapho ungazihluphi ukuthi ungathatha. Wathi khongo chachacha. Wabe khipha isigqoko, wabe guqa phansi. Xa eguqa phansi umama
kuthi umama waguqa phansi ngamadolo wasubuka amadolo wamnyathela waba le agenda wathi ngaze linyathele if only I can touch the garment. Sesikhathi uyanyathelwa empilweni, nyathelwe uanti, nyathelwe umngakho, unyathelwe ngabantu bakho, unyathelwe ngabazalwane. Akulandaba wathi ngizafaka ibhetadi sengifika ekhaya because I have a purpose. If only I can touch the garment. Ngoba le purpose empilweni ngoba kasikafika ekhaya akukho lula, inkambo yakho ayikho lula. Kwesinye isikhathi uSathane usebenzisa abaseduze akukho lula. Gaqa ngamadolo endele wathi ngogaqa ngamadolo kulaba lamajombo kulaba loqwa kulaba lamatennis babe kunyathela umama nabamnyathela wavuthela bamnyathela wavuthela siya kuJesu. iBhayibheli lithi xa elokhu enyathela bemnyathela athi bakhona bangabachapha vele ebantwini. Phela abantu kumaba le crowd baba ngabachapha ikakhulu izulu emalisini anti ngikhuluma abana nothelo ke phansi kwenyawo zabantu uyezwa tho alenziwa abantu bezwe ekhanda tho khona balechukela ngabechukela naphansi tho ibandla kodwa likhona wezwe tho wathi uyathi ngapha emuva wathi ngaba njalo if only I can touch the garment. Impilo yokukholwa ile purpose. Impilo yokukholwa ile goal. Impilo yokukholwa don't give up. We are almost home. Whatever you are going through, linda, bekezela. Noma kunzima makhohlwa yikukhulela. Qhubeka. Izulu liyabe ligcwele ama testimony. Baye bekhona uHana, benama testimony abo Penina, baye bekhona uSara, baye bekhona abanezihlupho. Abesesithi uSambulo ngasengijibilika ngabuza ngibona iqhubele ngela kubala ngathi who are these? Kodwa these are those. Izulu lizagenwa ngo these are those abadlula ezinhluphekweni. Bahlamba ingubo zabo zaba mhlophe. Ekusena ngikwazi ukuhamba phakathi kwayo. If only you can touch the garment. Bhayibheli lithi umamalwana waqhuba. Umamalwana kuthi iquku laliningi kakhulu ukuthi maybe umamalo wenjengala uJesu enjengasengedi nali umamalwana wakhasa xa ekhasa umamalwana kuthiwa bekwazi ukuthi ngithe ngifunda umamalwana kuthiwa wathi efike le-center kwequbu waphela ngakhe wadinwa wahlala phansi wakhangela phansi. Ibandla likhona esekhathele esediniwe wakhangela phansi wathi wakhangela idistance avela kiyo wathi wakhangela idistance lapho kulo Jesu khona wabona uJesu ekhatshana kuthi uthe lokho ekhangele phansi esithi senihlulekile ukuthinta umphetho kaJesu. Kuthi uJesu wakunanzelela wayibona inhliziyo ediniweyo. Nikhona bakithi kuseni wayibona inhliziyo esikhathele, inhliziyo emadolonzima, inhliziyo engasela mandla okukhulela, inhliziyo engasela mdlozelo okukhulela lokuthandaza lokukhonza. Wayibona uJesu inhliziyo. Umama uthe lokho ekhangele phansi ebalisa ukuthi ngaze ngamkhutha uJesu. Kuthi uJesu waqalisa ukuhamba nyovane. Kuthi umama uthe mana ngizama okugcina xa evula amehlo ayibadlakalite ekuseni xa evula amehlo wabemangala umphetho kaJesu uphambi kwakhe. We worship a God who meets us halfway. Ekuseni ungaphela amandla uJesu uvula amehlo useduze. Kuthi umama kasaphindanga wakhasa wabelalamela ayibadlakalikho bakithi wabelalamela umphetho. Lalela lawo uJesu wayegqoka ingubo elomphetho oyi-blue. Umphetho wakhe wawuyi-blue wawumele i-10 commandments. Umama lona kasiliswanga umphetho wasiliswa
umlayo. Wayewubamba umlayo. Kuthi umama wamangala ukuthi uJesu usondele esikhathi bani. Unjalo uJesu usuphelela ngamandla. Abantwana bengaqedakali. Imisebenzi ngekho unesikweleti left right center. Imarriage sibanjwe ikali, ibanjwe idrip. Vula amehlo ekuseni. Ukhulekele ukuthi mlimi meet me halfway. I'm tired. Xa imbamba umphetho. Angazi ukuthi mina ukuthi phela into zesikhiwa ziyanhlupha. Kwasekusiba ama-transaction. Balance brought forward. Balance carried. Nice accounts. Balance brought forward. Balance carried forward. uJesu lo mama liyangizwa indaba ile abantu abangani bathi kokulinjani ngikhona ama-transaction nxa isenzakala kadliwa umuntu wonke adliwa ngokholwayo right alright what means this uJesu wasesizwa amandla ephuma carried forward to mama kwaba ngizama ukuthi ngifaka amabala maybe ngiyabathi lazwisa but ngafuna ukuzwisa kwaba lama photocopy kathi ngithi kwaba la lapha kwaba lama theater operation carried atamubekela ni right carried forward to mama yakuzwa nje ngoba uJesu umama wathi ethinta umphetho wabe sizwa amandla abonakala ngephaphe moyeni yena ukuthi spiritual things are spiritually descent okwenza ungabuye emini amandla owazwa ngetransfer ekseni ebe transfer kuwe ngoba ukholwa ebe transfer ngoba ukholwa impilo yokukholwa kayiphaphe moyeni ngama spiritual things umuntu esitechurch uyabhoka akula ma vibrant programs wena uyi problem ngoba akula transaction akula transaction ethathi indawo empilweni yakho yokukholwa khulekela ama transaction ukuthi mina namhla isawuthi ngicela ukuyakhonza ngicela ukutransfer ngiyezwa bese ngikukhonza ilanga litshona lize litshona ngihlala nje abantu ukuthi isabatha yonke company ethi ngabangela charge ungahamba kumonakhi bangadlalela nje manager kadingi baba yile emsebenzini isabatha kuphele elemhlobo yokuthi abantu bangala bachayisa icompany ngakanjani baba kuthozokwenzela ama transaction athi andafika kuJesu ngabe ngena uma into kwenzakala Peter wakhona ingangala lezi ezithi sikhamba noJesu aziwazwa ama transaction inetwork yabe bamba iconnect yezu athi umama lwana athi yani umama lwana kuthi umama lwana ama transaction athi engena kuye kasana futhi isibhoko bakithi athi wathi ngibona bakithi gazi ukuthi mselemile iBhayibheli lithi wezwe emzimbeni wezwe emzimbeni wakhe uma abanye bebhizi bedingi ukuthi sisathi into lezidingo zangabantu phakathi kweviki ufuna ukuyalungisa ngalo okwenza lokho ke abanye bedinga inwele abanye igazi liyawoma uhlezi la eceleni bona usithi likhonza lonke igazi liyawoma uqala athi selinyomile igazi athi wathi zwangu zwayide mama hayi angazi abanye ababuye ekuseni ukuthi ubani noma sokunjani sokuyathi mama ngobechilika ngoba kwakhe sokunjani bantu nami zathi umnakila
wathi kade ngisafuna ukuthola ngihluphana nabantu mina okwamsuku njani abantu so right umama noma echilika ukuthi ahamba hayi ibandla kalikho bakithi ibandla likhona kodwa iseni iBhayibheli lisithi kuLuka 8:46 uJesu wabona umama lwana esechilike ehamba wabe sithi somebody has touched him from a woman called a certain woman. uJesu watshintshiliswa ngokutshona kwelanga wathi somebody has touched me. God can change your life. God can change your life. uNkulunkulu lamandla ukutshintsha impilo yakho. Isikhathi samasabatha uthi ku39 uJesu lidwala konke kuyadlula. Ilife yakho kayihlali njalo. Ayisosihlali njalo ungahlala emthandazweni unide emthandazweni. uJesu yatshintsha impilo yakho uyayiguqula impilo yakho physical nxa ifuna ukutshintsha emotionally mentally financially akutshintshe ungarethu umlimi ngeyusa lerandi lepula leswipe ize God umhlaba lokugcwala kwawo kungokwakho. Thina sasihlale entombani umlimi wasiphala wasifake emathula ngesikhathi seCovid abantu besitabula mali sathutha sazohlala la sahlala etown ibandla likhona kodwa sabe sazohlala etown lapho engangoza khona ngathi sinyataka shona kwande bathula awusabuyi ukuzokhempa ngathi elokhuzeni enyama endlovu ngathi sesihamba leyezi selisukile enyama endlovu selisekhwinisi ibandla likhona ngathi God can change your life. Ungaletha umlimo ungalanga lebhenki uthi uyakubusisa. God blesses you. Ibandla likho bakithi umama lo ilanga lisiyathola wayesemsambudi. uJesu wathi somebody has touched me. umama lona watshintsha benza abantu ukukhangela ukuthi kade singathini. God change. uNkulunkulu can change your life in chemistry. He changed water into wine without any chemical reaction. uNkulunkulu esikhuluma ngaye owatshintsha amanzi aba yiwine kungela chemical kungela scientist kungela science. In physics he ascended to heaven therefore disproving the law of gravity. uJesu wahamba ezulwini anti wajika phezulu miliphenduke uyedwa kuphela wajika wangaphenduka. Nguye ngikhuluma ngaye phela ezokuthengisela yena ukuthi nguye phela umpenza ngami uJesu. In history he is the alpha and omega. In agriculture he changed fishers of fish to fishers of men. uJesu lesikhuluma ngaye. In commerce he fed 5,000 people and 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. In geography he is the creator. He changed Mary Magdalene from a harlot to a herald. He changed the woman of Samaria from a prostitute to a preacher. He changed Paul from a mercenary to a missionary. He changed Joseph from a pit to a palace. Somebody has touched me. Wathi ungiphambanisile ukubamba uJesu ungiphambanisile ukubamba umphetho umama lwana wangani yakiginyowa uJesu waqhubekela phambili wathi somebody has touched me. kuthi umama lwana kwamiqungu lonke uthe chasisa superintendent ekuseni kuthi uPeter ever ready to speak wathi Jesu mana correct isikhiwa sakho ungathi somebody has touched me. What is there anyone who did not touch me? ngoba isikhiwa sakho ngani confused abantu bonke bayakubamba isikhiwa sesikulahlile Jesu unjalo uJesu kuyangani kulahlekile nxa besithi wayini liphelile kulokuthi amali ethenga uthi khani namanzi iBhayibheli lithi la kwakungekho lula isituation ngamama ukuthi ayitshela abantu. Why did Jesus allow this woman to explain herself? Usesenyaweni zikaJesu uyakhala enyaweni zikaJesu. uJesu ngamufuna ukumyangisa ukuthi tshela abantu ukuthi kuhambe njani. And the situation yakhe yomupho inzima ukuyitshela abantu ukuthi mina ngangopha for 12 years. Kuthi uJesu
wayesenzela uJairus ayibandakanye. uJairus elandela uJesu is hopeless. uJairus amandla kaJesu uyawazi but uyawadawuda. So he needed the testimony. Wayedinga i-testimony kamama lo ngoba kube lama transaction private. Ama-transaction umama lo wome private. Kakula muntu owaziyo ngaphandle kwaJesu lo mama. So uJairus udinga strength from i-testimony kamama lo ayibandakanye. Umama lo nxa esukuma ebantwini kuthiwa wawa enyaweni zikaJesu. uJairus wayegagadlela uJesu nguye owaba le first hand information. Umama lo esithi bakithi liyangazi mina ngihlala konalo kuza ngimuntu akanalo kuze yimi mama opha 12 years ngithe ngibamba umphetho kaJesu khona phala ibhizi bami umsindo liqokozela mina ngibambile umphetho ngahle ngawoma. Kuthi uJairus ifaith yakhe ayibandakanye kubantu la yaphakama ifaith yakhe. We need your testimony of saying yes God is tebe kuyacela baba testimony ayenza ukuclaim kwama testimony. Remember phakathi kwebandla kulabo Jairus they need your testimony. Ngoba sibephelelwe ukukhona zingalumlimi izinto asenzele zona abantu singafika sicela lapho anisazalelwa la sakhulela la saphelela la. Hayi kukhona lapho vela khona esifuna usitshele siqini but sigcwele pride. Ngingakhuluma abantu bazathi sibe sesikhohle ukuthi phakathi kwethu kulo Jairus uthi uPaulo wayesilobela isifundo uthela you are my witnesses. Ngilithembile lina ukuthi litshela abantu akulandaba ukuthi testimony yakho ngendala akulandaba ukuthi wake wayikhuluma ukuthi uhlupho lethu abantu siyafuna izinto ezintsha kuphela. Even indala wayikhuluma umuntu engekho. Sasilo umuntu ubaba thina ngeke ngabatshela abantu la okwakuthiwa ngwabunyathi. Ubabunyathi wayele testimony yakhe iwale ukuthi wathi siyakhuleka egameni kwakuyicobra inyoka yafika yamkhangela so uthe vula amehlo wabona icobra imkhangela waqhubeka ekhuleka uthe sithi amen icobra lana yalihamba. So ubabunyathi wayengwesishoneni wayesithi ukuthi angasukuma esithebeni bese sithi ndakathi ntinona mata kusawo abantu baqhubela bathi uzakhuluma ngenyoka bathi zwanini bazana ubaba wani testimony yakhe wayikhuluma uzwakufa but bakhona ababebusiswa i-testimony kuthiwa we are robbing God ngokungakhuluma ama-testimony ngoba Jairus baphakathi kwethu they need your testimony so that baqine. Ungakhuluma wena bazavuseleleka ekukholeni bazakwazi ukuthi xa ngiqinisela ngikhuleka kuyatholakala lo udlulekikho lo uqinekikho lo ungalekikho. Kuthi umama lona xa echasisa indaba yakhe uJairus waqina ngamandla. uJairus wathola amandla okuqhubeka. Xa befika endlini kaJairus wayesehambe eqinile ekwazi ukuthi uJesu engimkhonzayo uyenelisa ukuvusa umntanami okuthiwa sefile ekuseni. Ukhathazwe uyaphela amandla ekuseni. What is eating you? What is your challenge? Life yakho has never been good, but there's still hope. Have a purpose. Sitshela ukuthi no matter what, ansoze mvume ukuthi umuntu impilo yami ayikhalele phansi. Even if your marriage is shaking, even if your business is shaking, even if whatever okushake empilweni noma kunzima. Qhubeka. Ungakhohlwa. Yikukhuleka. Life is not easy. Impilo esibuka ikholula weselizweni lakithi. Things are not well, but kuthiwa the just shall live by faith. Run the race, finish the race. Uthi ungahebhe looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Susamehlo akho kumkakho, susamehlo akho ebantwaneni, susamehlo akho ezihlobeni, susamehlo akho kubusiness. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. You have been disappointed empilweni. Abantu kade bathembile bakudisappointile. Abantu kade ukhangelele kibo bakudisappointile. Abantu kade uyame kubo bakudisappointa. Umuntu kade umthembile wavuka uphethe ama divorce papers. Umuntu kade usithi liyatshelana wavuke kudambile wasala uphethe umntwana. Ibusiness okade usithi ayirana yavala. Kulesi somadoda
ungaba ngumuntu wama-newspaper siyakungcwaba. Ungabuhlala ukhangela ama-headline. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Abantu baphelelwe izinkomo, zaphela ndu inkomo, zathoba inkomo lapho kwakunethemba lakho, zazingu-100 sezisele 30. Amehlo akho asuse ezintweni. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Angazi umthandazo wakho kuseni ukuthi mlimi, mina ngicela ungisize. Ngaphandle kokuthi wena ungisize imadolezi, amakhampani evala estrithini kungana business, izimri lapho ichinga ivala konke, for the just shall live by faith. Siphileni ngokukholwa bazalwane, still more. Nikela bonke Nkosi, Inkosi yenelisa, Inkosi ithembekile. Ekuseni ngizolenika ithemba kaqala amadolo akuvuna. Never give up. Never give up. Bambelela. It won't be long. Asifike ekhaya ezulwini kuthiwa sizamkelwa ngabo Enoki, sizamkelwa ngabo Moses, sizamkelwa ngabo Elijah. Yiba bazasitshengisa ukuthi nanti isuthu. Heaven is real. It's not a state of mind. Ezulwini kuyahamba. Uyafisa ekuseni ukuthi ngicela amandla mina. Hayi mina vele ukwamandla vele angisini, amabhizinisi kahambi, into kazihambi. Ngime ngonyaka olulodwa, things are not well. I need power, I need strength. Angimthandazo ngophakama. Akhona because of the situations. But keep on pushing. We are almost there. Mhlawumbe uyaphila ukuthi ezweni soseduze. Never give up. Khuleka uyalona. Ufuna ukukhuleka labantu abathi Nkosi. Mina ngamaso 12 years. Bathi kule minyaka. Okwami kule minyaka. Ukuthi kuyini angikwazi. But you need extra power. Utokwani namhle kuseni izulu nxa lingangenelanga. Kungonakala. Okwambule minyaka. Ngicela umlima mkhulu. Ngicela umlima nikamandla. Kule minyaka kunjalo. Ngicela amandla ukuthi intombi yethu ukaJesu. Xa unjalo kuya lapha phambili. Sizokubona. Xa unjalo tokwami Jesu. I need extra power. I need extra power. Xa ungasangenelanga, whether umntanakho, whether umkakho, whether i-business, ifuna abaneminyaka abayibalayo ukuthi 10, 15, 1, 7, imali enzele kahle. Oh, akhona. Oh,
imali enzele kahle imali lusisi siyabonga mhlabelisi uNkulunkulu alenze kahle and uNkulunkulu uyayibala iminyaka yena and as we are going to pray faith ukuthi uNkulunkulu meet me halfway hayi mina ngicela mina vele uNkulunkulu sibili mpongo ubuya nje church ngiyakhonza but sibili umoya wami awukho la meet me halfway. I'm tired of this situation. I'm tired ngomntanami, I'm tired ngomngami, I'm tired ngebusiness, I'm tired ngo-auntie undleze entanyeni. Meet me halfway Lord. Meet me halfway. I'm tired of life. Abanye nyamazi ngifuna ukuzibulala, ngifuna ukuzibophela ukuthi mina okwami akusavumi. I'm tired of spiritual husband. Kulezi zinto ezidlala nami ebusuku. Cela ukukhululwa mina. Cela ukukhululwa. Akhona amandla enkasi. As we are going to pray, kuleke enhlizweni uthi ngibini cela ukuthi ngifuna amehlo ngibone usulapha Jesu ngilalamele kuphela ngihambe so nimali enzele kahle ngizakhuleka umfundisi uzakhuleka umama besesifanele babo ingcwele ohlala ekhaya ezweni ekuseni kwake kwaba nini Jesu abantu ababuya kuwe wabafulathela ungaphuza umthandazo wemonta uphuze umthandazo wendlu uphuze umthandazo wakho konke singakudinga ama material things that there's never been a day when a sinner comes in your presence kwake waphuza ukuphela nazi inhliziyo ezilapha Jesu wena obani inhliziyo njengencwadi wala and meet your children halfway umama wayesopha wayeshelilizwa asilababizo sila ezihlobeni baphonga ukuthi abantu bakhe lo naye ngomkakhe lo naye ngokungamabhizinisi ongaqedakaliyo lo naye ngesikweleti meet us halfway when uthembisile elizwini lakho ku-Isaiah wathi even if the enemy comes like a flood lift up the standard ekuseni simadolo nzima siyakhonza ngoba sizathini kanti we are tired of this world, we are tired of everything. Abantu abalapha balenhlisi okusibanika abakudinga inyembezi ngiyazibona ziyehla kwabantu whatever they are going through banika amandla balinde noma kunzima baqhubeke bangakhohlwa sawubona ekuseni xa wawenza umama ophayo uyawenza nathi give us faith sibambe umphetho wakho siphile sibusisele musiqinise we are almost home sesizathutha emhlabeni sicela sibambelele sokusele sibambe sigagadlele udumo lonke sibisele uyopheleni impalambala ikhala kuthuthwe emhlabeni sikhumbule embusweni ngoJesu siyakhuleka amen. Baba wethu osezulwini sithanda ukuletha udumo kuwe ngoba lokufanele mhlaba wona lusiphika njengamaKristu kodwa siyabonga ukubana izulu yazeke mphika njengosona sisonke sivumayo wasisiza kuwe kathesi ngena lekuseni munye ngamunye uyazi into nenwele inamba yenwele zisemakhanda ethu siza kuwe Nkosi ngoba sikwazi ukubana usazile singakabi khona izinto zabomama wabasazi Nkosi ubona singobana amagama ethu ngendlela ekhethekileyo Jehova nokulunga sithanda ukunikela lapha abantu bakho abazileyo kuwe wazibale mthwalo basindayo munye ngamunye uyakwazi ukugcinileyo ukuhambele phambili weza phambili lapha uyakwazi Nkosi ukubana ungumthwalo asohambela kweminyaka edlulileyo Jehova nokulunga siza kuwe sithi mayuyu mhlawumbe lezo zinto ngabe ngenxa yezono zethu kumbe lezo zinto sizehlekile kithi ngenxa yokwakhela sikwethu sithi mayuyu kuwe ngoba sikubonele wasiza kuwe kathesi sizocela ukubana kulungisiswe konakeleyo ezimpilweni zethu whether Nkosi ku-spiritual, whether it's physical, whether it's mental, whether it's social abanye sesilamagama amatsha siwanikwayo nibani siwanikwayo community silamagama esiwathweleyo kweminyaka namhlanje siyabonga Nkosi nokuthixo otshintshayo amagama usinika amagama amatsha xa watshintsha igama kaJakobe wamnika u-Isaiah u-Isaac Nkosi siyakholwa ukubana nathi namhlanje singatshintsha amagama namhlanje sibe u-Israyeli siyakhuleka ngendlela ekhethekileyo Jehova nokulunga ukubana abantu abakho abazileyo lapha Nkosi bangabuyele emuva nemthwalo abazelayo lapha esikucelayo ukubana ungenele ngendlela ekhethekileyo
wena Jehova othintayo konke okonakeleyo kulunge. Siyacela ngena le kuseni uzwa ukukhala kwethu ube sosinika ngokukholwa kwethu. Sicela Nkosifana nxa sesigijima iminyaka emide siswela ukubana sithinte ngaphi sesiqede izimali kodokotela. Siyabonga Nkosi ngoba wena ungudokotela ungudokotela Nkosi onganasikhundlane odlula kuwe. Siyabonga njalo ngoba ungudokotela Nkosi onokulunga oyelapha zonke izifo zomhlaba wona. Siyabonga ngendlela ekhethekileyo nganale kuseni sinikela kwaManyatanga nemuli yakhe benzele kuhle Jehova nokulunga nxa iqhubeka phambili emfakaze biza abantu bakho bona beze ukusindisa. Nkosi sicela uSathane umbiyele out of umuzi wakho ngendlela ekhethekileyo. Siyabonga konke osenzele khona ngenale kuseni. Siyakholwa ukubana Nkosi usizwile njalo uzasinika ngekwendlela zethu. ngoJesu Kristu siyakhuleka amen. Sikhuleke Baba othandekayo sithanda ukubonga ayanele imininingwane osiphayo. Siyabonga Nkosi amathuba nje osipha wona sisaphila abaningi bawafisela wathola Nkosi. Thina usiphile ukubana sikuzwe ukuphuma lathi ngale kuseni usipha ithemba empilweni zethu. Lapho singaselathemba khona siphelelwa khona ngamandla. Cela Nkosi ungasibamba ngesandla isidoze sesingakuwe. Siqinise ukuthi simile abadala nabancane sengathi Nkosi sonke ungasiphathisa usifinyelele. Imithandazo yethu njengebandla Nkosi ukubana ngelinye ilanga ubalanda bezokulunga emahathulameni nabanengi esikhundlane labo ekukholweni Nkosi sekwakhoneka asinqobile bona nomhlaba amagama ethu ekhona encwadini yokuphila ehlukana lathi usiphathise uzosikhumbuza ukuphenduka emini ngoJesu Nkosi. Amen. Because this from the me, because it is